abahlali bakaWoyi, bahlali baseGoba, bahlali base-Ericksville, iWard 11 yonke. Lokhuluma ngumafia wakafani, ikhansela wendzawo. Ngithe angithathe naleli thuba ngente nayi ivideo. Lapho ngitabe ngichaza khona noma kumbe ngichaza kabanti ngema-developments noma lokwendakalako ngesimo semgwaqo wakaWoyi, isimo saBusco lesi lesibange kokuthi emabhasi agcine angasangeni esiveni sakithi ngendzaba yesimo semgwaqo. Ngoba ukuthi nonke bahlali niyati ukuthi kusukela ngeMsombuluko kule viki lesikulo Busco uthathe isinqumo sekuthi akasangeni endzaweni yakaWoyi ngendzaba yokuthi umgwaqo kaWoyi awukho esimeni lesikahle, futhi leyo mgwaqo ubalimatela timoto noma emabhasi lawo lasebenzisa bagibeli. Ngifuna kuphinde futhi ngiclarify i-misinformation noma kumbe kubikelwa kubantu bemphakathi tintfo letibukeka kwangathi tiliqiniso tingasilo liqiniso. Ngithe namuhla nje angenitivele kumnikati wendzaba ngoba lesinye isikhathi bantu bakhuluma tintfo letahlukahlukene ngetinjongo tabo letahlukahlukene lesingatati ukuthi yini lebafisa kuyizuza noma yini lebafisa kuyenda noma kuyizuza ngaloko ukuthi bakhulume letintfo lebatikhulumako. Ngiyaphindze kuyavakala futhi emahlebeti ayasho ukuthi khansela wendzawo walele Busco ukuthi Busco akalungise sigodi lesi lisatiko sonke lesisemgwaqeni wakaWoyi ku-main road lapha ngakalibisi noma kumbe lapha ngaseKhawashi ya Justice ibita ukuthi Justice Khawashi. Bantu bakithi lendzaba le yemgwaqo ayiqalanga namuhla noma letimbi letikhona phakathi kwaBusco nathi atiqalanga namuhla, tiqale lo mnyaka lophelile. Lo mnyaka lophelile kube nesigameko lesibe khona lesibange ukuthi kube netimbi phakathi kithi nebantu be-Taxi Association, iLibombo Taxi Association, le ma-taxi ayo a-operator eTonga naseNasi. Kwenteke ukuthi uma ngibhalela Public Works tincwadzi ngicela lisito kubo babe Madikwane lekungibo labaphethe le area yanganeno eLibombo, ngibabhalela tincwadzi ngisathandza kungena ngibe likhansela, bebangadinambiti leto tincwadzi leto noma kumbe bebanga respondi kuto noma kuleticelo lebengitenda tekuthi bete batonaka indzaba yemgwaqo kaWoyi noma kumbe i-maintenance lekufuna ukuthi bayende kulo mgwaqo kaWoyi. Ubese sekuba nesikhathi ke lapho i-Taxi Association bese seyi-approacha Public Works iyomcela ukuthi Public Works akabuye tophesha umgwaqo kaWoyi ngoba timoto tabo tiyalimala. Public Works ke ubese babe Madikwane ngibe specific ubese sowuthumela i-team ukuthi ayite itolungisa umgwaqo ngoba sekukhulume i-Taxi Association yaseLibombo ukuthi Public Works akede atolungisa ngesizathu sekuthi ema-taxi ayalimala. Kodwa mina mangibhala tincwadzi njengelikhansela lendzawo lelikhethwe bantu ukuthi limele tindzaba tetinsita ewadini, babe Madikwane beyangasinayo i-appetite yokuthi akwente lokho. But ngoba ku-Taxi Association unebangani noma kumbe tihlobo nebudlelwane lanabo lebubanga kokuthi akhone kokuthi a-responde quickly kuloko lokwendakalako. Batheke mabeta ke kaWoyi ngikhumbula kahle bebayophesha inkubutho, ngayithola i-report ukuthi bayophesha inkubutho without my knowledge. Bangena bathi bafuna kwenza umsebenzi we-maintenance, bangakangibikeli ukuthi bafuna kutokwenza leyo msebenzi. Ngabatfola sebaphakathi ku-tar road bathi batokwenza i-maintenance. Abese ngiyambuta babe Madikwane ukuthi uyenda njani i-maintenance la kaWoyi ungakambikeli umuntu lekunguye lo responsible for tindzaba tetinsita netebahlali bala ekhaya. Ubese sowukhipha emagama kimi kokuthi akareport kimi ureporta Public Works. Wabe ende liphutha ke lapho ngoba Public Works lona khuluma ngaye i-sister department noma kumbe i-department lesebenzisana namasipala. Public Works maketa endzaweni yaseNkomazi akeke afike angene ende umsebenzi akakambikeli executive mayor waseNkomazi local municipality. And then uma beta emawadini ngisho la executive mayor akeke eWard 11 angakalibikeli likhansela ukuthi utabe akhona.
president waseNingizimu Afrika uma langa atofuna ukuthi akahoyi noma ngabe utela diphi tindzaba letingasimayelana na government utawubuta ukuthi likhansela lendzawo likuphi abese so uyalibikela ukuthi khansela ungamangali ngisendzaweni yakho ngitowenda umsebenzi lonje. Yingo ke public works asengithi nje babe madikwane langafunanga kuyenda leyo tisizathu angisati but uma i-tax association seyita icela ukuthi akalungise ngoba amateksi ayafa ngula sebafuna responda khona ngibe sesengithi kubo kukhatha a long story short ngibe sesengithi kubo baka public works mangithola lapha emgwaqeni ngathi mina kubo indzaba yekuphesha umgwaqo ayikaqali namuhla kusukela public works makangena kahoyi lo mgwaqo uyawuphesha njalo uyawuphesha lo mgwaqo loya ukulesimo lokuso for over 15 years manje for 15 years lo mgwaqo and above solo ulapha kulesa simo lesa kungena emakhansela ayaphuma solo lo mgwaqo ulapha kulesa simo ushiyeka kulesa simo lesa ngathi mina babe madikwane le mali lespendwa i-department ukuthi nithele emasaka esikontiri nike nitophesha la emgwaqweni wakahoyi nibese niyahamba kungakapheli inyanga njalo imvula mayina lokho lenisuke nikufakile noma lesikontiri lenisifakile sihamba nemvula lokho kubanga ukuthi uhulumende alahlekelwe imali ngibe sesengithumile kubo wami umbono uthi le mali lenispendako noma le mali lenisebenzisako ukuthi niyothenga emasaka ephesha yithathe leyo mali leyo nisihlanganisele yona ibe ibudget leta ukhona ukuthi ilungise umgwaqo wakahoyi ngoba lesimo lo mgwaqo losokuso manje awusekho esimeni sekuthi ngumgwaqo lekufuna ukuthi umaintain noma kumbe ngumgwaqo lekufuna upheshwe lo yamgwaqo sewudzinga ukuthi ukugubulwe wakheke kabusha noma kumbe udzinga i-heavy reconstruction ne-heavy rehabilitation. Sikusho ngani lokho? Sikusho ngoba kude lungaboni ukuthi la lebehleli khona sikontiri kugubheke kwaze kwagubheka nebase lebeyikhona. So uma uthatha ipage uyifaka kulomgwaqo leyo page leyo ayisakhona ukuhlala lapha phansi ngesizathu sokuthi akusana base. Kufana nokuthi uthatha leyo page noma leso sikontiri lophesha ngaso usithela emhlabathini so ulinzela ukuthi umhlaba utasibamba leso sikontiri leso. Ngiyo iproblem lelo sesibukana nayo. And then sisakhuluma na gani sebame emasayidini bafonela i-tax association kwathiwa khansela uyasimisa. I-tax association ithelekeke ngetimoto lapha kahoyi batheleka ngelizinga lelisitulu ngetimoto letinzima ngebuningi babo sebeta kimi bathi sebafuna ukungi-intimidate noma kumbe bafuna ukungisabisa kokuthi ngiyekele public works aqhubeke apheshe umhlaba. Ngibe sesengithi kubo-ke lekufuthi abakuvisise ukuthi i-tax association ayisiyo i-law enforcement. I-tax association ayisimaphoyisa. I-tax association ayisimasotsha. Abasinalo ligunya lekuwenda i-policing service ukuthi kwemiphakathi yasenkomazi. Ngibe sesengithi kubo mina lami inyawo ngiyalibeka phansi ngithi la kahoyi la sihlala khona info lesesiyidingako kulesikhathi esesikuso ukuthi umgwaqo wakheke kabusha. And the public works uyakwazi ukuthi umgwaqo kufuthi ukuthi wakheke kabusha. I-tax association ithe mayibona-ke ukuthi simile kulamagama lawo yabese seyiyaqela ukuthi asikhulumisana neni sivisisane kungalwiwa. Ngula-ke ngibese ngithatha i-tax association siyahamba siye tribal office siyohlangana nebukhosi. I-tax association sahlangana nebantu bemphakathi sakhala ikomiti lemgwaqo lesilakhile last year nabo bebahlala lapho kuleli komiti babese beka tifungo babese sebafunga bagomela ukuthi bona sibavumele manje baka public works ngaleso sikhathi leso ukuthi abapheshe labakhona kuphesha khona. And then i-tax association itasisupporta thina singumphakathi wakahoyi ekulweleni lo mgwaqo. Yathi itawusupporta noma ngabe umphakathi ufuna kubhikisha itawusupporta noma ngabe umphakathi ufuna kuhamba uye ema-ofisini enelispray i-tax association itawukhipha ema-tax ayo mahala inikete abantu besive ukuthi abahambe bayotfula tikhalo tabo kundvunankulu. Ngithe ngisabambe lelo ligama ngabathemba awuzange kwaphela natinyanga tingaki bantu bakahoyi umphakathi wathatha isinqumo sekuthi uya estradini noma kumbe uya endleleni ustrikele umgwaqo. Bastrikile abantu bakithi ke bangena bastrika lapha elwanjanisana ku-R571
bathe ledi mabasaqeda kufika noma kumbe bastrike noma kusavakala ukuthi bafuna ukustrike nayo ke i-taxi association yaletha tinkabi yaletha abantu labaphethe tibhamu letinzima ukuthi abete batodubula abantu bemphakathi ngembala ke baqala badubula abantu bemphakathi babagijimisa abantu bemphakathi labanye babo ngibakhulula sengibakhulula erenkini enasi la bebaboshwe khona kuthiwa ukuthi bafune bashajwe ngetinsilano ngilanga bese sengikhimba iqingo khona ke ngafonela i-taxi association laba labayiphethe i-taxi association yaseLibombo ngababikela ukuthi lokhu lenikwentako kokuvalela abantu erenkini kuliqala ngoba it's called kidnapping anisiwo emaphoyisa uma wenda i-public policing noma kumbe wena ulunga lemphakathi ubamba umuntu lowonile lekufuna ukuthi ukwende ukuthi ubike emaphoyisa ube sesowuvulela lowo muntu loweqala but kubabeka erenkini bashaye liqala lelibovu ngabe sengiyasho kubo ukuthi lokhu lenikwendile ukuthi nidubule abantu bakaHoyi ngoba babhekishela tinsita nikwati ukuthi sine simphakathi wakaHoyi kanye ne-taxi association asisasibo ebangani asisasibo abantu labangakhona kusebenzisana nine lo mthetho noma letivumelwano lezivumelane ngato nitiphulile ngekuthi nihambe nigijimise abantu nibashaye nibende konke lento nibena kona ngoba anisasi abantu labasebenza ngetitfuthi kodwa senisebenza njengema security government soniketa imali kuthi yonke libhikisho yasenkomazi niyitsilite abantu bangaditholi tinsita ngikusho ngani lokho hamba buka ukuthi kwendakaleni eTonga bathe babhikisha i-taxi association yeta netibhamu yabahlasela bathe babhikisha enasi beta netibhamu babahlasela kodwa enasi abazange baphumelele ngoba lo yamphakathi bowubambisene awuzange uvume ukuthi i-taxi association ibabhulishe noma i-taxi association ijike sebese idlala likhaza lekufuna ukuthi idlalwe ngamaphoyisa now kuthi makusendekile lokho Basco wabese sowuthi uyaqela ukuthi ete atolungisa lesasigodi lesilapha kuloka nje afana kuTharot noma la lesikhona la lapha ngakalibisi ngibese sengithi kuBasco iproblem lekhona ngalesa sigodi lesa public works ukuzamile namasipala uzamile bayawuthela umhlaba lo mhlaba labawuthelako akusiyo le material eG5 lekungiyo lekufute ukuthi izame kuconcourage bayawuthela lo yamhlaba mabawuthela lo yamhlaba njalo malina lo yamhlaba uhamba nemvula so bafike nje bamise emaloli bathele umhlaba mabathele umhlaba then sebawulevela umhlaba abawustampi lo yamhlaba with any roller noma kumbe ngamuphi umshini losebenziswa ukuthi ustampe lo yamhlaba le material ibe seseyahamba ngathi mina kubo indzaba yokuthela umhlaba nyalo angeke ibe isolution kulesa sigodi because lesa sigodi sibamba imali lokubalekile ukuthi MEC wa Public Works aphuthume etekithi asikhulumise ngale yandzaba ufikile MEC wa Public Works saqala tingoqo tenzaba yemgwaqo wakaHoyi umgwaqo wakaHoyi njengoba ngikhuluma tincwadi besiloku sithi poster kubo Facebook nakuwo wonke ama social media platforms lebe sikhuluma khona na MEC after aqedza ukuthi afike endzaweni yakaHoyi iPublic Works bese sayithikini kulomnyaka lo lesikuwo kule financial year lesikuyo le ya 2025-2026 ikhiphe ibudget lenganga 2 million ukuthi baqale i-design ngisho baqala kuyiletha lapha emphakathini ngibikela umphakathi ukuthi i-design seyikhona sebaqala ukuthi bayende njengoba ngikhuluma nje la ngikhona khona na last week bebakhona emphakathini bete batothatha ama samples emhlaba nako konke lokho labakwendako ngendlela abadesigna ngayo imbi leseyikhona phakathi kwami noma kumbe before ngifike kule mbi leseyikhona phakathi kwami na Public Works Basco ubese soyangithinza 2 weeks back wathi Basco kimi uqela ukuthi azame ukuthi lesigodi asivale lesikhona lapha ngabe sengiyambikela Basco ngize Basco ngicela ukuthi usinikete isikhashana laba labadesigner lomgwaqo bakhona ukuthi badesigne lenzawo noma kumbe badesign noma kumbe basho ukuthi lapha lekuhlala khona imali yini lekufuna ukuthi yendeke ngoba uma batotfola kunemhlaba bangahle badesign into lengahambelani nalesimo lesihlala thina sibukane naso so kufune ukuthi bafike bathole liqiniso njengoba linjalo bangafike bathole sekunemhlaba and then mabathola kunemhlaba batawucabanga ukuthi hayi lo mhlaba lo khona lo uchaza ukuthi la kulendzawo le lesikontiri se right singasidesigner ngendlela lejwayelekile kanti lapha kuleyandzawo
kufuna ukuthi njengoba nje sebanginiketile ireport lefushane ukuthi lapha kuleyanzawo kufuneka ema-bridges lathi awukhona ukuthi ahambise manje phansi kube umgwaqo wona usetulo. So Basco ngimbikele lokho kodwa babese sebabantu laba impatient nami noma kumbe babantu bekuthi abavisisani naloko ukuthi ngithi abalinze iprocess ye design. Iprocess ye design batasiniketa ireport kungasikudzala ukuthi lapha kuleyandzawo yini lebayidesignile noma yini lebacabanga ukuthi kungenteka noma yini lekufuna bayende makwakhona umgwaqo ukuze ukuthi siqinisekise ukuthi leyo mgwaqo awakheki ubese uhlala tinyanga letifushane ubese futhi umgwaqo futhi uyabuya futhi uyonakala. Kufuna ukuthi mawakheka leyo mgwaqo wakheke ube esimeni lesiright. And then Basco ubese sowuthatha isinqumo sokuthi akasangenisi emabhasi akhe ngesizathu sokuthi akakhoni kuliyanjanisana kulungisa la kufuna lungise khona. Sinqumo saBasco sekulungisa la acela kulungisa khona asiphumi kukhansela. Khansela u-stakeholder noma kumbe uyingxenye yebantu lekufute ukuthi batiswe ukuthi lapha leyo mgwaqo bafisa ukuthi balekelele ngekuthi bawulungise. Kodwa Basco kufute ukuthi axhumane na Public Works. Public Works amnikete imvumo ukuthi leyo mgwaqo awuthinze. Ngoba Basco akakwati ukuthi thinzele leyo mgwaqo akakavumelani na Public Works. Lokho mphakathi wakithi kufuna sikuvisise kahle. So mina ngi-stakeholder ngimuntu lokhuluma on behalf of umphakathi. Kodwa sinqumo sokuthi impela leyo mgwaqo ukhona labakwendako kuba ngiBasco noma kude labakwendako kufuna ukuthi siphume Public Works. And Basco kahoyi akakhulumi indzaba yokuthi ufuna kulekelela ekutheni lo mgwaqo ube esimeni lesiright. Ukhuluma indzaba yemhlaba. Indzaba yemhlaba ayikho sustainable. Basco kuletinye igodi uyakhona ukuthi afike abone ukuthi umgwaqo emabhasi akhe akakhona kuhamba kahle alekelele ngekufaka i-pavement alekelele ngekufaka tikontiri kuze ukuthi umgwaqo wakhe uhambeke kahle. Kodwa uma kufika endzabeni yakahoyi akayikhulumi lendzaba leyo Basco. Basco ukhuluma ukuthi ufuna ukuthi athele umhlaba lapha kuleyandzawo info letawuhlala only for 2 weeks ngethi nje mayina imvula umhlaba uyahamba wonke uyawela uya endansi la ubese sowuyakhona. Ngunesimo lesibese sesibukana naso. Kodwa lekwendakalako manje lekufute ukuthi umphakathi ukwati. Ngibe ku phone call ke nabaka Public Works kanye na Basco mayilana nokuthi yini lekufute ukuthi siyende ngoba ngivile ukuthi kusukela manje leli viki lesikulo emabhasi beyangangeni kawo. Itolo nantsambama ebusuku ngo10 ngidlulile khona lapha uma ngidlula ibhasi still bengangeni kawo beyime NT bantu bakithi bekufuna ukuthi bahambe ngetinyawo. Simo lekungafuneki ukuthi babukane naso ngoba Basco beyangakhali ngemgwaqo wonke bekakhala ngeportion lencane lelapha kabo Justice eKhawashi. But Basco ugcine sekathatha isinqumo sokuthi uyophelela NT. Njani ukuthi aphelele NT ngoba inkinga ilapha kubo Justice eKhawashi. And then but yena ubese uthatha isinqumo ukuthi akaphelele NT kaMandulo akabe kathoshi ngasemathuneni kaMandulo. Then u-explaina njani ke kubahlali kuchaza ukuthi nalomgwaqo kaMandulo nawo awahambeki na. Sho ukuthi na cancel kaMandulo walile yini ukuthi Basco alevele noma kumbe afake umhlaba ngalendlela ukuthi Basco befuna ukuthi awufake ngakhona. Akusilo iqiniso lelo. Basco ugcine sekatithola sekangena kumapolitiki ase-ward level lebe kungadingeki ukuthi angene kuwo alalela tinkulumo letiningi letiqhamuka ebantwini wagcine wasetshenziswa yena Basco ukuthi kulwiswane nebuholi lobukhona ewadini noma kumbe kudlalwe ipolitiki kusetshenziswa Basco. Ngoba ngifonile nayitolo sababuta ukuthi nalama representatives ngoba kunama representatives ebagibeli la khona kahoyi sabuta ukuthi kungani ngoba lithi nina sigodi lesinhlupha konkulesi sihlapha ka Justice kungani ningajiki eclinic noma kungani ningangeni nijikele dudane noma kumbe eRoyal ngoba ibhasi itawukhona ukuthi ijiki. Ngula ke sebaqaleke bathatha isinqumo sokuthi hayi sesitawungena siphelele eclinic. But uyabona ukuthi vele lesinqumo masithathwa from the beginning sithathwa ngesizathu sokuthi kufuna ukuxekelwa labanye abantu phansi. Kwakugcina ke ngifuna ukusho abantu bakithi kuyangimangalisa ke mina ukuthi bantu labaningi namuhla
le uma mina ngahamba ngiyokokota ngicela itinsita kuma departments lahlukahlukene lekufaka ikhathi na public works le bagijima bahambe baye kulama departments lengiyakuwo bayobikela ema comrades abo ukuthi ningadilethi tinsita eward 11 umgwaqo ungakhiwa asimmeleni councillor aphume then utathi masela aphumile sesiyaqala kuwakha namhla sengibo bahambe embili noma mahambe embili alendzaba yemgwaqo baya pretenda kwemphakathi babonakala ezibantu labakhathatekile ngalesimo baqala phambili sengiboke lebathi lesimo lesa silungiseke phambi komphakathi ngile bakhulumako uma bajika bangena ema-ofisini bahleli nema-comrades lekungiwo laphethe lelitiko bakhuluma imvo lehlukile ukuthi tinsita kawoyitingeti kufuna sibakhombe ukuthi lenhlangano lebusako angeke itilethe tinsita namhla kuyangimakalisa ukuthi labantu labo ngibo labaqale phambili senengifuna kukusho-ke kini umphakathi wakithi ukuthi sitibambelela thine loya mgwaqo loya akusiwo umgwaqo wakhansela akusiwo umgwaqo wamfundisi akusiwo umgwaqo wathishela ngumgwaqo wesive sonke kukithi sibahlali ukuthi sifuna kuqhubeka-ke kudlalwe leyo politiki ledlalwako noma sifuna kusukuma sithi akube nebulungiswa endzabeni yemgwaqo ngoba uma bakwenda lokho labakwendako bathi balaya khansela kanti sekulimala umphakathi longati lutho noma longonanga lutho so kule politiki ledlalwako noma kumbe tinto letendwako letenda ukuthi lo mgwaqo kawoyi udile ngikhuluma nje manje ku-phone call yami lengiphume kuyo na public works na Basco sivumelene ukuthi kufuna ukuthi sihlangane masishane leli viki lelitako sikhona ukukhuluma ngeprogress noma kumbe lokho lekufuta ukuthi kwenteke endzabeni yalowo mgwaqo and nekuthi Basco abuyisele emabhasi aqhubeke ahambe ngale ndlela kufuta ukuthi ahambe ngayo and nalama engineers la designer lo mgwaqo futhi abantu osibikela ukuthi Basco seyangakhona ukuthi athele yini umhlaba lokho lebe badzinga noma lo mniningwane noma le information lebe bayidzinga sebanayo yini yonke ukuthi kungathelwa umhlaba lapha Basco asebenzisana na public works kuthelwe umhlaba timoto tikhona iqhubeka kuhamba kodwa akusiko kuphela lapha kune problem khona and that is why ngine problem uma lendzaba ithathwa ibekwa kwangathi ngilesa sigodi kuphela sine problem kwakheka lesinye isigodi kaSambo edudane naseRoyal kwakheka lesinye isigodi elwanjanisana ethu naso siyakheka leso sigodi letho tindzawo letahlukahlukene tonke tinetigodi and lo mgwaqo loya awusetshenziswa nguBasco kuphela lo mgwaqo usebenziswa bantu labathwala ngama-ambulance bayitibhedlele bantu labashonelwe uma emasafasi aletha abantu emakhaya makufuna ukuthi kube nemingcwabo loyo mgwaqo usebenziswa abantwana besikolo loyo mgwaqo usebenziswa abantu abadala labahambako bayititolo bente konke lokhu labatendela kona loyo mgwaqo usebenziswa sive sonke so bengifuna kuyibeka le ndzaba nitivele yona isuka kimi emlonyeni wami ngoba kuningi lesengikuvaka ukuthi kuyakhulunywa emphakathini lokuningi kwako lekungasilo liqiniso noma kumbe lekukhulunywa ngesizathu sokuthi kufuna kungcoliseke umuntu lothide so ngifuna kusho ukuthi qaphelani umphakathi wakithi ngekuthi nithathe konke lebantu lebakukhulumako kufuna nibe careful ngoba laba labaqala phambili bakhuluma ngilaba lengithi mangifuna tinsita kuqala bona bagijime bavale leto tinsita leto sebabuya ngalelo kini bayakhala bathi hayi tinsita titholakala kudlalwa ipolitiki ngetimpilo tebantu baseward level umbiko wokugcina ke ukuthi umhlangano otohlala phakathi kwami na Basco kanye nelitiko lata public works lapho ema-engineers atoba khona batosibikela ukuthi sebahamba phi ngekudesigna lo mgwaqo nekuthi uma sebaqedze kudesigna baqala nini kwakha umgwaqo kawoyi ngito tinto letibalekile leto ukuthi umgwaqo wakawoyi awakheke kulungisekele sasimo permanently ngiyabonga kakhulu bantu bakithi nibe nobusuku lobuhle